ngase phongkiba tongan tongan ba Manipuri sifung singdagi maruibi I pausung miyamna thamjagi ahanmada poknapam pauksi digi lakusaraga Mumbai da Yu ngaoba mana Manipuri Nupi amasum mamanabada attack tokre Mumbai da Yu ngaoba mana Manipurigi Nupi amasum maki mamanaba nupa ama Phukhre amasum police na thijinbagi thabak sathari haina yumsakisa numita official amana phongdokre thagdo du lepa pukpa numiki numidang makhui ani na lambi satlingaida city sigi kalina area da thokibani thagdoktugi video ama Mumbai police tweet toraki building amadigi number clip aduda nupa amana nupi amasum maki mamanabadudha namduna yu pithaknana bo hotna boi amasum nupa duna makhuibu khupangna thaki video aduda uriba nupa du masak khangle maki lefam khangdukna bonari nupi edu maki mamanabadhuga thagdokthokpham adu thadolaga sakhi makhoina haujuk phawbna wakatpa laktri FIR su lokatpa leitri haina official license phongdokli Makasa tarak poina thaudang pauksi dana sumna report tauri Mumbai da Manipur gi miyeni tamthina Phukhre haukiba leba pu numiki numidang Mumbai city gi kalina area da Manipur gi nupi mama ki mamana ba maga satminari ngai da yungaw bu miye mana tamthina Phukhre thaudo sugi matang Mumbai police na mara leba miye du fagana ba thabak pekhat Phukhre hairi Mumbai police ki pauna hairi bana thaudo du miye ni eduna lambi da walking satlingai de thokibani thaudo du gi matang na social media da video ama thagalak padegi police na investigation chathaba khibani video shot aduda yungaw bomi eduna Manipur gi nupi masa mama suma ka satminariba mamana yamna thina saibaga loinana mamai de khupang thaki video footage adugi matungina madura scenery mi edu masak khang mangamle mi edu kadai da leibano haibadu khangdoknaba investigation gi thabak sathari thaudo adugi matangna mi eni eduna hausuk phawi oina police complaint amata file torok leitri hainsu pausna phungdurakli Makasa tarak poina sana lebak pauksi eri ge to pamaruibi I pausung myamna thamjage Pherzol khulgi mapau water supply plant sana ba signboard khetkiba sahi ama helabasu thabak haudre moirang them khage mamaitei Pherzol district headquarter oiriba Pherzol village ki khunja sing da thaknaba aphabi ising phanganabagi panam da Manipur lenga ki public health engineering department PSE dina new development bank ki sentang makha da haukiba kumja english singaniga kunga mathoi gi october taraga manga dagi water supply plant saba horaga kumja english singaniga kunga mari gi october taraga manga phawgi manungda saba luisingani haina signboard thelabasu ngasi phawbu thabak amata tawduna leiramle Thanon Assembly constituency ki manungsana leiba Pherzol village si Marfuru ki miyoi lising ani henmana khunda laita aduna leiba khula asidadi Narendra Modi ki lenga asina Jal Jeevan Mission ki makhara kumja English singani ga kunga mari phawgi manungda yumthong khudingmak da thaknaba aphaba ising phangangani haiba miyeng aduda yaudabagum leiri khul asigi khunja singi thakna sanaba madi irujabana singba khudingmak ki ising lokpham asi liter lising kunga manga rong oigadaba tanki amakakna oiri Ising awaba mayok na khul singi manungda ama oiriba Pherzol gi miyamna hairiba ising tanki asida ayu anganbadagi hauna lakna duna ising honbana khunja sing adugi tangai fadaba sintha ama oiri ising awaba mayok nariba dugi matangda Pherzol village ki headman Ram Suwailo infiment sahi nifuga manga ka pauksi asiga haktheng nana unaduna wari sanabada mahakna hai matam sangna dagi ising awaba si mayok na duna lakli khul asigi khunja punamaki thaknaba chanaba iru lujanaba khudingmaki ising asi liter lising kunga manga rom sangadaba tanki asidagi oiri khul asidagi kilometer 3 rom lapna leiba tin suong haib lok adudagi ising singlakani ising asi filtration tawde direct adom tanki digi khunja singna soklaga hotnabani khul asigi mata ithang thangma mafam kilometer ama makhairom dagi laplaga ising tanki asidagi ising holi khongna lakpa samda patra hapaga honba cycle gari asoba sing sizinaraga ayu anganbadigi angamba thakta nomagi sizinana ba konaga da mongda hanai imung amagi miwe amadi nomagi ising honba haibisi thaba amoine patra asoba do honba ngamna da banina nomadi imung amagi miwe amana taraga mari rak romdi ising holi hanisu pausna makata na phongdoragi myamda sumna tendak na thamjaramge atopa pawmana popi pambi kaknaba thangai sanipan katkhre Lenga ki war undra ki khongjang hena mai pakhanaba gi pannamna security force na popi pambi kakbada hena nuaina na bamasum pambi mapung pha na mang ta hanaba gi wakhalonda CAF NPD Minister El Susindro Maite Yaimana Chief Minister Thangai Sanipan kakre asuguma makhal gi thangai lising tara amasu katkani haina thajaba pikre yel hoingai digi ai khoina sijunaba thangai sanipan sinnarakpa gi damak Chief Minister Susindro bu thagat pa phongdokhi haina paushna palakli
अतोप पावमन MLA मंगा डिस्क्वालीफाई तौनबु वकटख्रे BJP यावख्रब जनता दल यूनाइटेड की MLA मंगाबु डिस्क्वालीफाई तौबिनब जनता दल यूना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ngasi ahiba sirol pisinduna वकटख्रे जनता दल यू मणिपुर स्टेट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी M दोरेंद्रो नखुयेक पीदुना प्रेस थादोरकपा सिरोल हाय हौकिबसै इंग्लिश संगनिगा कुनगनिथो की सेप्टेम्बर अनिदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी ना थोकिबा बुलेटिन पार्ट 2 नंबर 17 की मतुंगिना जनता दल यू मणिपुर की टिकेट की तरागनिथ सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिकल माय पाखरबा थांगमैबन एसी की MLA खुमाक्सम जोकिसन तिपाइमुंग एसी की MLA ngursanglu sanate ziribam AC की MLA असाउद्दीन वांखै AC की MLA थांगजम अरुण कुमार सिंह सुसामपुर AC की MLA M खाउतैना BJP दा मर्ज तौरे हाइना थोकी असेंबगी ओइनदी MLA मंगाना मर्ज तौरे हाइबसी लोनियादी JDU ना BJP दा मर्ज तौखिबा लैते मसिग लोइनना MLA सिंह अदु BJP ना मखोय मरानाय ओइना यावजबनी अमसु मखोय पार्टी थादोलगा सोंगथोखिबनी हाइना लौगनी हाइना सिरोलदुर पल्ली मरम अदुन MLA मंगा सि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरासुब शेड्यूल की पैराग्राफ 2 क्लोज 1 अमसुम 191 क्लोज 2 गलोइनना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की डिस्क्वालिफिकेशन इन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1986 की मतुंग इना स्पीकर ना डिस्क्वालिफाई तौबियो हाइना ngasi अयिब सेरुल ओइना पिसिन्दनो वकटखिबनी जनता दल योगी MLA तरु कावगी मनुंगदा लिलोंगी MLA MD अब्दुल नसीख नतना लेमहौरिबा MLA मंगा BJP द यावरे हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर सिरोल पिसिनखिबनी लोइनना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी के मेगजनी थोकिबा ममांगी सही की सेप्टेम्बर अनिदा थोकतुना MLA मंगाना BJP द मर्ज तौखिबा दु अयाबा पीरे हाइना पनखिबा लेरिबनी लोइनना MLA मंगाना BJP द यावखिबदु opposition ओरिबा कांग्रेस पार्टी ना यनिंगदबा फोंदोपगा लोइनना मखोगी मथक्ता डिस्क्वालिफिकेशन तौमिनबी स्पीकर दा वकटखिबसु लैरिबने हाइदि हाइना पाउसना मखाताना पल्ली मखासा थरकपोइना तो पाव मनमो अम्फागी प्रेसिडेंट अमदि जनरल सेक्रेटरी बॉयकॉट तौरे मोरल ग्राउंड फमथदु सेकेंड डिवीजन आई लीग सरुक यानबगीदम ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फाना टीम सेलेक्ट तौबगी मतंग अरानबा तौखि हाइबगी वाहौद शेंगदोरखिबा वाफमबु पेनिंगाय ओइदि हाइदुन अम्फागी प्रेसिडेंट अमदि सेक्रेटरी बु बॉयकॉट तौरे अमदि तुंगदा होरकलिबा सनरोइसिंग येंगलगा हाउपु बो अनियस मोरल ग्राउंड फमथदु ओ हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसामना थदोरकपा सेओलमन फोंदोरकली हाउजु ओरिबा अम्फागी प्रेसिडेंट अमदि जनरल सेक्रेटरी लुसिंग एग्जीक्यूटिव असिदगी वाथो असिगा मरि लैनना मेंबर्स सिंग मथंग मथंग रिजाइन तौबा हौनरकलिबा अमदि लैंगा की मैकेदिगिसु अम्फागी अरानबसिंग असिना मरम ओइरगा कॉर्पोरेशन पीदरो हेरकिबा सिमंगसु अम्फागी प्रेसिडेंट अमदि जनरल सेक्रेटरी की अरानबा तौरे हाबिगी सबसारबा खुदंगनि अम्फागी थोकलिबु वाथो असिगा मरि लैनना हौकिबा जनवरी 3 अम्फागी प्रेसिडेंट मीडिया ममांगना फोंदोरकिबु वाफम अमदा अमुकसु लानख्रे हाइना जनवरी 4 शेंगदोक सरकपा सिना सुमसाना ngang मसा फावब खंगजद्रे हाबनि अरानबा अमा तौकिबदु सेमदोकनबो होनाबिगी मथक्ता अहोइनदुम असुम साबा सनरुइगी यामना खनबिबा साबदु तौबिगनु अम्फागी फमगी थवोसि लनाइगी नते लेबाक मयामगिनि सनरुइसिंगिदमक लैबा फमनि लना इंटरेस्ट थबक तौनबा फम नते हाइदि ngarang desamna lamnong da leiba ampagi office ta ampagi president amadi general secretary gi unaduna media gi mamang hiram sigi matang da debate tawna khiba leire sanaroi singi dama asumba du puthokna bo hona zariba desambu class FC na insilaga satli haina media gi mamang da hairakpa sima huran bana mipum khudima huran bu oina ui habadu uthorakpani makoina media gi mamang na thamlaki bu wafam singadu peningai oidabadagi ahal ibungo anigi mamang makta da boycott thamlaki balaikre खोंथांग सनरुइसिंग अमदि अम्फाबु कन्नबगिदमक्तनि हाइरि हेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली मखासा थरकपोइना तो पफॉर्म सही तरह हेलब फाव मेगा प्रोजेक्ट आईएनए मोइरांग कॉम्प्लेक्स थबक लुशिलमदबद MLA संति सावख्रे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संथंग मखादा मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट कुमजा इंग्लिश सिंगनि के तरादा मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी दा लुपा करोड़ 13 लाख 19 संग संगत हनखिबा मेगा प्रोजेक्ट आईएनए मोइरांग कॉम्प्लेक्स सही तरह हेलब फाव थबक लुशिलमदबद मोइरांग एसी की MLA थोंगाम संति मै होना सावख्रे ngasi moirang AC की MLA थोंगाम संति ना मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट की डायरेक्टर W इबोहल मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी की चीफ इंजीनियर एस रूपकुमार अमदी आईएनए लोकल्स एडवाइजरी कमिटी की कन्वेनर वाई मोदुगु लोइनना सखिबा येंगसिन खोंगसर अदुदा मेगा प्रोजेक्ट अदुगी तुंगान तुंगान थबक तरागा मागी मनुंगदा सही तरा हेलब फाववा थबक तरा हेना लुशिंदना लेरमबदा MLA मै हौना सावखिबनि
Yengsin Kongsat aduga mari lenan MLA Shantina Paumishin Haki, Chief Minister N. Berena Manipurgi, Chief Minister Hek Werakpadigi Moirangi, INA Shibu, Awang Matak Tangatuna, Sangot Pirakpa, Loinana Handaksu, INA Advanced Headquarter de Leva, Awang Nongpok State Singiman, the Quiet Wang, India Gimasu, Ohungi Piral, Union Home Minister Amit San Sinkatpagaloinana, INA Advanced Headquarters Sangabiramki, Chief Minister na INA Martyrs Complex Ashibusu Malem Gitakta, Tamna Bohonarki, the Bohoki Besaki, Mamang the Gi, INA Martyrs Complex Asi the mega project Ama Packet Pahoram Liba, Sigimatang, the Yangsinanaba, Chief Minister Yatan Pirakimatungina, Sigim Yuramo in Yangsimani. Nasigi Yangsin Basiga, Asida, mega project Sigimanung the Yauriba, underground parking Gipibam, cafeteria building Amadi, dining cum kitchen Gipibam Apian Moidi. Underground parking asishu handak pangtuki sangai festival the gari park tawna bohona bada phibam sadabdagi parking hoikide Chief Minister N. Biren gi mamang da lerama lenga aduna pakhalamba thaba si peningai oide project asigidama sanghalam liba senpam amadi hauzik pakhalak liba thaba asiga sunade MLA na makhatana hai MDS na CM saram liba underground parking asida miyamda gari thambiyu haibadi yadre parking asi asweba kya lebi ki mami tari hauzik matam gi lanai gari asauba sangwada mi paiba phonare maram aduna lengana miyam gi efnaba thadarakli ba sentang mayam asi mafam khangdana mangki ba su yauri haire ne su pausna makhatana phongdorakli makasa tharak poina to papaw mana lomi luki secretary amada police na numai utunuki halamle Manipur Lomi Loop Contausam Local Area Committee gi secretary oibadana Manipur Lomi Loop State Council gi member oiba oina Munal Mitaina Hokiba January Nipan gi nungthil pung ohum lom taba matamda Moidang Pok Maning LLI gi High Kennel gi mamang de label of mamada gypsy tongduna lakpa pasu police station gi team amana nungmai ullaga loinana athibu hoi kya sijana duna ki halamle Thawong asima akan mamona kandem tawi haina Manipur Lomi Loop Contausam Area Committee gi president thadurok pasirol amana maral sirakli seola duna hai masagi lopum ama ising phangdaduna law uba yadabadagi shem lingaida policing aduna sangsilaglaga munnan masa paibaga loinana athiba taba nungaitaba wahi kya nganglamba du maram sadi law shem libasi karigi no haibadu maram haijana bu wa ngangba phawwa yankide mafam asigi akoibada leiba atopo lopam singdu Nemthakibana law uba yadabagi semlibani haibada policing aduna tabikide munal mitai lebaki amasung miyam gi efnaba thabuk tawba miyamani mafam adudagi hawthok kharadang puthoknaba honajabada lebaki law and order ngaknaba leidiba policing na miyambu ngaksen gadra hairaga tathi tawoina tawusi maram sadi thawong asi makhatana tawba taragdi logi mating lopam thu i haini susiroladuna makhatana phongdorakli amaromdana laikai lehendana warep lokre Yang lem Priyobatra misi gi matana ngasi lamboi khonang khong de lebe imoinu sanglena pangtoki ba miyam gi mipma mana misi gi maral ya zakhi ba haisnam James amadire ma ki loina bi haisnam ongwi sandarani bu matam supgi laikai de lehenda bi warep laure haina United Friends Library and Club ki General Secretary thadorok ba sirola mana phongdorakli Seola Sinhai, Missy is the scenery by Muising a Shibukana Gumba Amatana sang the Pampigano, Lebactive Taudo, Lake Hidrava young Leprio Batragi Mapum the Su Awab Pundokli, Roinana, Lake Hidraviki Imungi Awab the Susarugari Hensu Makatari. Makasa Tarapoina Hoyelan Paudige Topomaruiba Paukrana, Airport Drug Case, January Taramatu English Singaniga, Taragondoi. Say Tarasur Lavasu Wayeldi, Witness Examination Power Luidri, Hoyen Bureau, Masong Wofum Singan Mamma Tamsagi, Kona. Deposition taukiba prosecution witness ngi manungna saknai ba mi khara ahamra drug fogat kiba SIU gi OC inspector Khangjam Ranjit jun kun go humdoi English ngani ga tara tare ani subda KZNta IGP jun tara go humdoi English ngani ga tara mapan om subda hanagi deputy chief minister amasum DGP oiramba yumnam Joy Kumar April tara ga taru English ngani ga kunga mathoi mari subda hanagi deputy chief minister ga khangam September tara ga taru English ngani ga kunga mathoi Amaromdana, Equisni Haiduna Stars Torokpigi Wayel, Mayuk Naribising Ahanvada, Rasnis Kumar Say Nipugumari Apopaleki Drava, Mahendra Prasad, flat number 103, Bishal Villa Apartment, RK Avenue Road, Rajendra Nagar, Patna, at 00016, Anishubda Rambir, Tiagi, Say Nipugunitu Apokpa, Satis Tiagi, B258A, Police Station, Nandagram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ahum Suda Henry Okram, Allies Henry Apokpa Lekidraba Olu Koi Mantripuki, Police Station Hanga, Impal East, Manipur, Marisuda Sapam, Angus Allies, Nanau Allies, Nauba Saikun mga Apokpa Sapam Inawi, Sangangai Mayalekai, PO Tulihal Police Station Lampel, Impal West District, Manipur, mga subada MD Razaudin Saikun nga mapan Apokpa MD
Lilong Samruthong Police Station Lilong Thobal District Taruk Subda Luang Them Tarpan Apopole Kidrabe El Gulamzid Kaishampa Thoksom Lekai Police Stations Imphal West District Leva Watu Oikibi Imphal gi Tulihal Airport da Dekan flight cargo na pushlakiba cartoon box taret pik thanba lupa crore kya gi trawan drugs matamadugi Imphal West District Police ta leramba Special Intelligence Unit SIU gi Officer in Charge Inspector Khangjam Ranjina lusingbuti mamana January 13 English ngani taraga homdoi gi numidang wairam da fogatkiba thaudo osi January 13 English ngani kungo homdoi sahi tara sapsana mapung pharaklabasu case asigi wayel gi saruktadi prosecution witness PW singi examination publication ngamdre yamlaba illegal drugs singadu SIU gi Officer in Charge na lusingbuti mamana fogalaklaba matung singjamai police station na kusina kibani Police Station asina NDNPS Aki Section 9A 25A 29 gi makhada case FIR number 11 clause 1 2023 register tawdun lokakibani Police ki mekedi case asigi investigation sa thaba horoklinga gi serakta case asi Central Bureau of Investigation CBI Kolkata da kusina kibani Investigation Agency asida kusina kiba panthadana CBI Kolkata gi mekedi gi thawdu osigi matana case number RC7S 2013 under section 21 25A 29, 32, NDNPS Act Amasum 120B 420 468 471 Amasum 506 IPC gi register tawdun lokatki CBI Kolkata na case asigi investigation mapung pana satraba matungda masigi charge sheet mari lenaba trial court wayel sathanaba gidama submission tarokhibani asumna tentak na mayamna thamjaram ge masum makhasa tajarak poina to pamorui bi pawksang mayamna thamjigi mayam loifo miyeng taminasi Makasa tarak poina to papaw mana gari masa tharok naha masire kaksing PS ki manung sanba lai mangai singjil manakta gari mana thomlambani singnaba gari masa FZ MN01U 478 2000 lakpa naha malakidre maki maming moring san khansowa sai kun apokpa M methung pa kawi Masi subdivision gi konai tong village tagin hairi thawdo asing asi nungtil pung ahunga mini taraga mangaram tabra thokpo igani thajanari ma ko thomlam libi gari edu gi matang sab chana khangmangam khidri adu moina ma police na case ma lokhot khrairi makasa tharak poina to pamarui ba paw man hotel gi car nupa amasum nupi sidun leramle lebas gi kunung New Delhi da liba hotel ama gi car sai nauriba nupa amasum nupi ama sina lerama thengna khre haina Delhi police gi makok thombo officer amana phongdorakli Hotel mapuna thawdo sigi matang police ta paw piraklaba matung police team ama mafam adu satuna yengshluba matamda sahi kunga mathoirong gi oigadaba nupa amasum nupi ama sina lerama thengna khibani haina Deputy Commissioner of Police Devesh Kumar Mahalana phongdokhiba loinana leram liba phiba madugi matung inadi nupa aduna nupi edu halaba matung masa matum shijakhiba mali adubu sapsana khangmangamdribana maramoiraga thijinbagi thabak sata bawkhre hotel adugi CCTV footage ki record miyu ani edu ngarang ayuki pung tararom tabada hotel aduda lakhibani makhoi ani check in tawkhraba matung atopa miyoi sing hotel aduda sangthok chaksin tawbu ukide thawdok thokphomda makhatana forensic team gi kangbuna yingsin khibada nupi edugi ngaksama madi haksangi serukta sokpagi mami sing lerama thena khibaga loinana I tairaba thang amadi for powder sing su lerama thena khre oiriba phiba madugi matung inadi nupa duna nupi edu halaba matung masa matomda Salfa tablet saduna shijaki boiramba yai hairi amaramna police na thawdo sigi matana case ma register tawkiba loinana hotel gi akoibada sil tawduna thamkhre hairene spouse na phungdorakli amaramdana Uttarakhand gi Joshima town khaktana tana atopa mafam sing su laimai amadi building sing lekrak satpa horakli Uttarakhand gi manungsana leiba lamkoiba kaya gi pungning sing sinpam oiriba Joshima town oirakliba phibam hanadigi hena khudong thiningai oirakpa loinana Joshima khaktana tana Uttarakhand gi atupa mafam sing su laimai amadi yungi phoklang sing lekrak satpa horakli haina report sing na phungdorakli report sing gi matungina Joshima town da leriba building kya sauna lekrak satpadana tana lambigi saru kharada su aso lekrak sing satpa horakpadagi miyam kya town asida leiba kiduna sapagada mafam sing sangjapam lawduna leiba honakre Joshima ta leiba GP complex ki phibam yamna khudong thining oiba mong da lakpadagi campus asigi akoibada sathok sasin tawbada mari lena basing athing mathamkhre town asida leiba badminton court ama ngasi ayuk laikrak satuna lerama thengnakhre badminton court asida laikrak satpegi paw phanglaba matung mari lena basing maphamda sangsinduna hak thengna yengsinkhre badminton court adugi leima gi saktam anem awang naiba loinana laikrak satliba mapham aduda miyoibigi khutsa phawba thingjinbada yamna laina thoki amasum court asigi phibam tamba ngamdre amasum matam amada hekta ningkhairakpa yabagi phibamda leire maramduna
GP complex amasung badminton court laiba mafamsing adubu danger zone ni haina mari lena basing lathokre mafam adugi akoibada laiba miyoi singna phongdokhibagi haukiba numit kharane sida laima gi makhara isingna khongjel yangna sienbigi makhol sing taba phangki lainunggi isingna maram oiraga laima gi mathak thangba sarwa madi yumgi phaklang sing mapangal son tharakpa oirama yai haina thajanari hauju phawbigi oina tauna sidigi imung chatrukrongi miyoi sing atopa mafam sing sangjafam loduna lairi tauna si matam amad hekta मुख्य याबगी फिबम लेरे गवर्नमेंट की मेकेडी का हेन खुदोंथिने ओइब बिल्डिंग सिंग थुगाइबगी थबक नुमित खरानी की मनुंग हौरगने हाइरि अमरम उत्तराखंड की तेहरी गरहवाल टाउन लेब बिल्डिंग खरगी फकलांग सिंग खंगौदना लेखरक सतपा हौख्रे हैना लोकल रिपोर्ट सिंग फोंदोरकली मखा सथरक पोइना तोपा पाम विलेजशिप अमसु फारि मणिपुर गवर्नमेंट सथरकलिब वार ऑन ड्रग मरी लेना विलेजशिप अमसु पॉपी थाबग मरी लेना फारे हाइरि फारब विलेजशिप अदुगी ममिंग नेथोंग हाउकिप से हुंद्रा अपुपगी मिंग लेखिद्राबा दोंगखुलुन हाउकी कवी मार्कसुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लेबा एम सोंगपीजंग विलेज की सिडनी खुलदुदा पॉपी पंबिसिंग थाबग मरी लेना मार्कपु एनडीपीएस एकी मखारा फाबने हाइरि अतोबा पॉमना सिंगदादाम की असौब इफुना मियाम थकनबी इसिंग की अवाब साउन मयुकना हले सिंगदादाम की ख्वाइदगी हिमखा थंग केनेल दी इसिंग सेलहलगा लखोंग द पीनब हाउकीबा पाइप अदु थिंगबीदबना आरेमबद इसिंग थादोक्तुना थंबदगी फावरकलिबा असौब इफुटकुंबसिना मियामगी थकनबी इसिंगदा साउन अवाबा मयुकनाले सिंगदादामदा लेरिबी इसिंगी इमाय मयेंग यामना तारे सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लान अमसुम कांगसुप वाटर सप्लाई अनिना सिंगदादामगी इसिंग फजना लोबंगमद्रे इसिंग इसेल तपना लाकपदगी वाटर ट्रीटमेंट प्लान सिंगी फ्लोकुलेटर दि इसिंग थुना थानगतपंगमद्रे फिबमसिदगी PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटना वाटर ट्रीटमेंट प्लान अनिसिदा नुमित हुमनी अमसुम नुमित तरुनी खाइदोलगा इसिंग योक्सिनराबा मतुंग मियामना थकनबी इसिंग पिरि इसिंगी इसेल तपना 18.16 mld million liters of water daily gi ising capacity oirakliba singda water treatment plant ayupung taretagi nungthulpung ani phawu ising thanmangamdri matam kuinadigi singda dangi makhada leiriba canal di ising thanbagi pipe ki ब्लब होबदगी आरेमद इसिंग रानखिबसिना इसिंग मयेंग थुना तारकपो ओइरमगनी हाइरि इसिंगी अवाब मयोगनरिब मतमसिदा आरेमद थादोक्तुना थमलिबिसिंग असि कंपनीगी थबक इंखांग सुरिबा सिनविसिंग इरुजसिनबा अमसुंग फिसु फिसाम तौदुना सिजिनरि तंपाकी मियामना थकनबा इरुजा माइथाजनबा अमसुंग फिसु फिसाम तौनबगी इसिंग फंगद्रे तोती इसिंग सुंता तादब मफम यामसिलगली चयोल कांगदन अपिकप इमुंग अमन लुपा यामद्रबद समरी सांग इसिंग लेरग सिजिनरि हानिसु पाउसना फुंदोरकली अमरोमदना लेमना राशन येंथोकपगी स्कीमबु PMGKAY हाइना मिंगोनख्रे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नपसागी मखाद इंग्लिश सिंगनी कुनगो होमदोगी डिसेंबर फाव सयम लेमना राशन येंथोकनाबगी स्कीम ngasi प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY हाइना ममिंग थुनख्रे सेंटर स्कीम की मखाद नपसा बेनिफिशियरी सिंग जनवरी अमदगी हौरगा लेमना रेशन फंगन बाहुख्रे मसी इंग्लिश सिंगनी कुनगो होमदगी डिसेंबर फाव सतगने थबा असिदा लुपा लाख कोटी अनिरोम संगने अमसुम मसी गवर्नमेंटना लोइना पुथोकने अमसुम स्कीम असिना नपसा बेनिफिशियरी कोटी 81.35 ता कानबा फंगनगनी ममांगदा नपसागी मखाद बेनिफिशियरी सिंगदा सब्सिडाइज रेट सिंग अमसुम गिहु फंगन केनेसु पाउसना फोंदोरकली लुशिलकपोइना तोपा पामना रिम्सपु मापु पानना थमलिबसे लेबक थिबेने डायरेक्टर लौबगी DPC हाइदोपियु रिम्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पु नुमित कुनि मापु पानना थम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की थवोंग यामना लेबक थिबेने मिनिस्ट्री न पांगथोकिबा रेगुलर डायरेक्टर लौबगी DPC दु अथुबदा हाइदोपियु रेगुलर डायरेक्टर से लैत्रिबा फाव इंचार्ज डायरेक्टर अम हापियु हाइना देसामना मरि लेना बसंगी पुंगिंग संसिंख्रे ngasi kwa kaithel leiba desam democratic students alliance of manipur head office ta pangdukiba pawgi mipamada mahiroi lup asigi secretary general mayengbam somorjit meiteina hai rims asi state amasum north east region ki tuwan ba anaba kya gi layengpham ama oibda natana medical institute amani haukiba sai ahum asida leba asigi apun medical college sangwa gani fu henbigi manungda rims as NIRF National Institute Banking Framework ranking the North East region gi oina top 50 फाव द लेबा मेडिकल कॉलेज ओइब ngam मांगना हाय मणिपुर सि पर कैपिटल इनकम नियम स्टेट अमा ओइबना तोंगान अना लेंग द थेंगनरि कुदोंग सादब क्या सि मेडिकल इंस्टीट्यूट असिना असोब मफम पिदुना मियाम gi अवाबा कोखलिबनि सोहाइदि असिगुम मेडिकल इंस्टीट्यूट असिबु मपु पानदना नुमित कुन्नी थंबा असिना रिम्स की मराइबा सि कुदोंग थिनिङाइ ओइब फिमा मोहेले मांगना हाय रिम्स की हाना लेरम रेगुलर डायरेक्टर की मतम लोइदुना चथरबा मतुंगदा डायरेक्टर की पोस्ट असुगी मतांगना लैरिबु वाथो असिना
इंस्टीट्यूट असिगी एडमिनिस्ट्रेशन ओइरकदबा कांकोंग साइबगी फिबम असि स्टेट असिगी ओइबा असोबो खुदोंथिबा अमनि हाइना लवी मरम अदुना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना हौकिबसै इंग्लिश सिंगनि कुनगनि थोइगी डिसेंबर कुनगनि थुदा पांथोकिबा रेगुलर डायरेक्टर लौबगी डीपीसी से अथुबदा हाइदोक्तुना रेगुलर डायरेक्टर लेहनबिउ हाइदि हौजिकुनि मियाम पाउसु मतांग सन सिंजरगे मसु मियाम पुन अनौबा अपडेट ngaminasi